Allah immini kadi sayna Jibril o inni Jibril ari mi nele ka Nuhu alayhi salam ɓurɗo on annabaɓe ɓen fof marde balɗe juutude gurdam i landoɗamo honno yiri aduna sayna Jibril ari tawi Nuhu o inni ya Nuhu anta aw atwalul anbiya'i umran kayfa wajatta dunia o inni ko an ɓuuri annabaɓe ɓen fof juutude balɗe wan yangude aduna ɗa mari expérience aduna ɓuuri ɓe fuu par ce que ɗa ɓuuri ɓe fuu duuɓi sifanolan honno yiruɗa aduna Nuhu inni kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar o inni aduna nomi yiri noon aduna e hoore ɗi duuɓi 950 fof nomi yiri aduna expérience an on ko hollinmi en résumé ka raɓɓiningol aduna ko suudu ndu dambuɗe ɗiɗi ngala dambugal ko entrance ngala ko exit natira e ngala yaltira e ngala ko ɗum woni aduna fayin kadi o immini Jibril o inni ariɗo minele e Muhammad ɓurnaɗo tagee ko ngon fof yettoɗamo piiji dan o inni Muhammad Allah inni yomi yeetoma piiji tati i'mal ma shi'ita fa innaka majziyun bihi gollu kala ko faalaɗa gollude mais kala ko golluɗa arta yaaka ley koyɗe ma soon or late ko si neɓuma si yaaw o inni isma si'ita fa innaka mayyitun ko neɓuɗa wuurude ñande goo a maaye Allah inni mi yeetoma ɗum kadi wahabib man si'ita fa innaka mufari'uhu yiɗu kala mo faalaɗa yiɗude ma kala ko faalaɗa yiɗude Allah inni mi yeetoma an e ɗum on seeday ñande goo par ce que ko noon aduna wayi na an na min na goɗɗo goo kala ko yiɗuɗa ɗo an e ɗum on waynodira jaɓuɗa saliɗa kala kadi mo yiɗuɗa an e makko on seeday ko sunnatul haya ko noon aduna waɗira donc ala ko woni important ka aduna ɗo wa gomɗingol rewa Allah ala ko lutti kon fof ko théâtre baytul ma'mur on koko nano toon awal baytul ma'mur suudu wurnitirandu ɗum gandal e dewal ndun kaka aduna ga wonno ko ɓay tufan ndiyam ɗan ari fewndo annabi Nuhu Allah yooli kala ko woni ka aduna piiji ɗin fof ndun ɗon yoolaki o reeni ndu fii hon ɗum par ce que malayka ɓen no rewatde ɗon dewal ngal iɓe tarade ɗon rewa ndu fii konko ndu wona rewede e mayru ndu reena ndu yoolaki piiji ɗin fof ka aduna yooli Allah ƴetti ndu natti noon ka kammu dow gal gandi ɗo ɓe inni joni noon ɓernde ibnu adama gomɗinɗo Allah qalbul mu'min ɓernde gomɗinɗo on si tawi tun a gomɗini quelque soit ko piiji ɗin waɗi ka anna ɗo ta ma ko Allah renete never a yeɓotako ko ɓiƴi wo ko ɓiƴi ko honɗum de waɗi a yeɓotako par ce que ɗa gomɗini Allah si ɗa gomɗini Allah protection hijabu ɓura ɗum gomɗina Allah inni ihfazillah yahfazka reenu dewal Allah ngal Allah renete wahfazillaha tajidhu tijahaka reenu dewal Allah ngal a taway mo takko ma say ma porɗa mo haray mo ɗon o woɗɗaki ma idha sa'alta fas'alillah sa falama torade toro Allah ta toro goɗɗo go wa idha sta'anta fasta'in billah sa falama ballal ɗaɓɓir Allah ballal wa alam anna al umma o inni andu annelaɗo ko taga konka aduna fop la wijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katab idha radita bima qasamtuhu laka arahatu qalbaka wa badanaka wa kunta indi mahmuda si a weltori yeru ko mi yeɗuma kon a rewila mi fowtinte mi okke ɓuttu ɓernde mi okke fowtere ɓandu wa kunta indi mahmuda wona kadi momi yiɗi wa illam tarda bima qasamtuhu laka mais si a yarlorali a weltorali yeru ko mi yeɗuma kon a innino an a ɗum ɗon walanaki makko ma força yeeba dewal ngal e nder ɗaɓɓugol ma arsike on la usallitanna alayka duniya mi cuunay aduna on e ma ndaare ɗo gandiɗuɓe ɓe inni Allah innali mi cuunay fintori e ma o innali mi cuunay piyori e ma ɗulle fof no hulɓini ka fintori e piyori mais kanko mo andi aduna no wawi hamudema ɓuri ko piyori hami o inni la usallitanna alayka duniya mi cuunay aduna on e ma si mi cuunimo e ma tarkudu fiha rakdal wuhushi fil barriya
dogiraka aduna ɗo wano kulle ɗen dogirta noon ka nder burure fottuɗo e ma o harɗa jogii 100 alerte fi affaire arsique summa la yakunu laka illa ma qad gasamtuhu laka wa kunta indi masmuma et puis hara kadi e hoore koko joguɗa jogiɗa 100 alerte fou at the end of the day a memata sina konko mi winduno a mema yer ko mi arsikuma kon wa kunta indi masmuma hara kadi a wonimo mi añi par ce que a yeeɓi dewal ngal fi ɗaɓɓugol arsike o gorejo ma mo yeebali ngal ɗa a ɓurirtamo fi ɗum famine himɓe ɓen sikkay janngugol ma juulugol retarday no allah inni inna rabbaka la bil mirsad himo dari ka Carrefour habbima hiɗa wawi moɓude kala ko moɓuɗa o terasa kasi kan o terasiray a famine yes par ce que gandiɗuɓe ɓen inni ijma aka ma si'ita sa tarhalu ka ma ji'ita moɓirno faalaɗa moɓirde wo mais a yarayno ardunoɗa noon est ce que o debbo ɗo compte bancaire makko on vidama addama wallinira ɗum moɗo ɓiɗɗo makko no ɗo moodi makko ɗo no faaliraɗa wo moɓirde mo probléme ala mais mo habbima ka Carrefour a yarayno ardunoɗa noon suratul an'am allah daali walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ñande mo kala dari yeeso allah inna mais on ardi ka an ɗo wano mi tagirno on noon ka arande laawol kala ko mi okkuno on mi yi'irali on ko no ɗum woni hanno addoron par ce que a wata naɓorde quel que soit no moɗirɗa sa nani kadi komojo ka aduna ɗo ko yahowo créa probléme ji moɓa no moɓiri wo waalo maya woɓɓe iwtira ɓawo rona enjoyno an piyeɗa fi mum ñaweɗa fi mum haɓɓeɗa fi mum kamɓe ɓe enjoyno ga et puis ara ɓe landitetake par ce que na kamɓe mooɓi ko an mooɓi no moɓiri o accani ɓe a famine no gasar déjà ko ayɓe ma arata waɗa enjoyment e ɗum ara ko an tum wona ñawede ala ko woni sooɓe e gurdan tagaɗo wa waɗutuji ma ɗi joyi e dewal allah ngal ko lutti kon c'est du théâtre fi on ɗum par ce que allah daali kadi ka ɓuran ala bi zicrillahi tatma innol qulub ko dewal tum ɓuttinta ɓernde hay hunde ɓuttinta ɓernde ka aduna ɗo sina dewal ibnul qayyim ni kala ko faalaɗa ka aduna ɗo no jokkodiri e piiji tati tampereji kala ko faalaɗa a tampay ado a heɓude ñande heɓuɗa tampere goo i wi lutti ɗiɗi tampa hande kadi fiwota perdu ɗum ay aduna le andanta ko you never know ɗa wawi perdude ko hendiɗa ko tampa kadi ñande perduɗa ɗum donc ala ko woni important ko wa dewal allah ko lutti kon fof ko théâtre ko haala ko cinéma aray ɗen duwanade musidɗo men on اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد yo Allah yaafo yo Allah naadoyɓe aljanna kala ko ɓe rewno yo Allah jaɓanɓe kala ko ɓe fayino yo Allah yawtanɓe yaafo kala ko ɓe acciri ɓaawo yo Allah waɗu barke mum allahumma inna sahibatana qad nazalat bika wa anta khayru manzulin bihi wa kallafati dunya wara'a shahriha waftaqarat ila ma indak allahumma thabbit inda almas'alati mantiqaha wa la tabtaliha fi qabriha bima la taqata laha bihi wa alhiqha بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وآفها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم أجرها من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخلها الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صارت إليه تحت الجنادل والتراب وهدنا واجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم نزم أهوالنا
وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وأسلنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الالتزام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم أبعدنا من الشر والإسيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حولها لنا إلى أحسن حال ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.